Igralci so na zasluženem dopustu in Ljudski vrt zaenkrat sameva. Primeren trenutek za potegniti črto pod prvim delom sezone. To so bili tudi prvi meseci za Kruna Jurčiča na klopi Maribora. Samo en poraz v prvenstvu in uvrstitev v polfinale pokala je navdušujoča statistika. Preobrazba moštva od trenutka, ko je postal trener do zadnje tekme v Kopru, je očitna. Mislim da je najveća razlika u tom samopouzdanju o kojem sam puno govorio na samom početku. I to je bio moj možda i najteži zadatak od jedne ekipe koja je doživjela šok ispadanja iz europskog natjecanja. I mislim da smo tu napravili više, najviše u stvari od jedne ekipe koja je izgledala prestrašeno na terenu. Postali smo jedna ekipa koja ima svoju viziju, koja ima svoj stav i koja ga lijepo demonstrira na terenu. Dodatno dimenzijo niz neporaženosti dobi, ko se pogleda učinkovitost. V 14 prvenstvenih tekmah je ekipa zabila kar 45 golov, povedano drugače, dobre 3 na tekmo. Ja sam htio da Maribor igra jedan atraktivniji nogomet, smatrao sam da Maribor mora biti dominantan, jednostavno smo bili u ulozi da moramo pobjeđivati i samim time stizati one protivnike koji su u tom trenutku bili bodovno ispred nas. Takav način razmišljanja i takav način treniranja naravno donosi veći broj pogodaka, možda u nekim trenucima dovodi do situacije da nam protivničke ekipe istvore poneku šansu, da nam zabiju i poneki gol. Međutim, cilj je dati gol više, cilj je na kraju krajeva postići onaj krajnji cilj nogometne igre, a to je da ljudi koji dolaze gledati nogomet uživaju, da ih barem na trenutak učinimo sretnim, a onda smo mi napravili svoj dio posla. Še bolj podroben pogled v statistiko pa razkriva, da je ekipa veliko večino teh golov zabila iz igre in ne iz prekinitev, tudi kazenski strel je bil le en. Pa ja sam sretan da je to uglavnom bilo iz nekakvih akcija, iz nekakvih šablona, automatizama koji smo radili na treningu i to je nešto najljepše što se može dogoditi treneru. U isti trenutak sam jako nesretan činjenicom da smo uglavnom iz prekida primali golove, kako smo davali ih iz igre, tako smo ih primali iz prekida. A to su neke lošije i ružnije stvari koje se dešavaju u nogometu, koje treba također, o kojima treba diskutirati, o kojima treba razgovarati i na kojima treba raditi da bi ih ispravili. Precej dela trenerja še čaka, daleč od tega, da bi se zadovoljil z doseženim, zato veliko pričakuje od zimskih priprav, kjer bo prvič dlje časa tako rekoč neprekinjeno z moštvom. Pokušavamo igrati jedan dosta agresivan nogomet koji zahtjeva specifičnu, prije svega kondicijsku pripremu i naravno da ćemo na tome inzistirati u ovom pripremnom periodu. Ako pri tome dodamo i određene povećanje nekakvih automatizama i povećanje nekakvih razumijevanja unutar igre, da još bolje uhvatimo ove principe sustava koji mi igramo, uigravanje jednog dodatnog sustava koji je možda za nijansu defanzivniji, koji će nam biti neophodan za nekakve evropske kvalifikacije. Sve su to nekakvi pravci u kojima ćemo raditi u ovim pripremama i u cijelom ovom periodu da bi bili bolji. Spremembe v igralskem kadru so pravzaprav v vsakem prestopnem roku neizbežne. Ambicija trenerja je vedno ohraniti moštvo nedotaknjeno in ga primerno okrepiti. Toda prodaja Petra Stojanovića je spet, kot v vsakem prestopnem roku, zelo možna. Od koga pa trener računa, da se bo prebil v ospredje v spomladanskem delu sezone, napredoval kot je denimo Gregor Bajde to jesen? Pa očekujem recimo da Erika Janže da nastavi ovo što je napravio u zadnjih pet kola, to bi mi bilo jako bitno. Očekujem od dva igrača koji su došli iz Kopra, Palčića i Rahmanovića, da daju svoj doprinos veliki, da se što prije uklope i da zaoštre konkurenciju. Očekujem puno od Dina Hotića koji je pokazao nekakve naznake da bi nam mogao biti zanimljivo rješenje u tom centralnom dijelu. Naravno da puno očekujem i od mladog Celara kojeg vodimo sa sobom na pripreme. On je sad nešto sitno povrijeđen, nadam se da će to sanirati do početka priprema, priključujemo ga prvoj ekipi. Nadam se da će isto on pokazati da se može na njega računati i da će biti dostojna konkurencija u dogledno vrijeme i zamjena za našeg kapitana. Sicer pa bo začetek spomladanskega dela sezone izjemno pomemben, saj se štarta z 2 tekmama v Ljudskem vrtu, najprej proti Celju in teden dni kasneje že večni derbi za prvo mesto. Naravno da su ove dvije utakmice koje ste vi spomenuli posebni prioritet i bit će pod jakom našom pažnjom. Na kraju krajeva tako smo nekako i složili ove pripreme. Pomjerili smo Tursku malo prema početku prvenstva, dakle da imamo u završnicu odigrati tih 5 ili 6 utakmica u Turskoj koliko smo planirali i da dođemo u stvari 7 dana prije početka prvenstva iz Turske sa dobrih terena, sa dobrim prijateljskim utakmicama, sa nekakvom izbrušenom formom za početak prvenstva. Dakle, svjesni smo rasporeda, svjesni smo obaveza koje nas čekaju i sukladno tome ćemo i nekako pokušati modelirati našu formu za drugi dio prvenstva. Za konec pa še voščilo navijačem ob božično-novoletnih praznikih. Koristit ću priliku, čestitao bi svim našim navijačima, posebno Violama, čestitao bi ove blagdane, da ih lijepo i ugodno
provedu sve najbolje i najljepše u idućoj nove godini.